Hello papagayam, kumusta kayo manan? Sapay la kumata nakaradkad, wano na salunat kayo kanayon, iti inaldaw. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo apitong sana pudpudno anagan. Kasto iti kunana, dear manang biyanang, may papani ti anak ko ni Kiko sana pudpudno anagan ti padramakken ka. Talo dagiti nagbalin anubya na, ngam sininsinaan gapo iti ugali na. Rugyak tagsalaysay, iti damo, apan nakirelasyon na. Nasaya at tada kayong tatang ni Kikaw. Apay ni Kikaw. Adat na pasama kang kuwan, ha? Awan, nga minapanak manan. Dandaninak pa'y tinungpa. Imbag ata nasipaw ko jay na. Nay, apay mananaya. Ibagbaga na nga dalalaki. Agimimo ni tiangin. Ay, unayin day kaya lalaki. Ay, kasaritak tuman. Kayat ko na sinaan. Ngam di nakmat palubusan. Surutan nakmat ijay balay man. Apay, di mo na ayatayin dyan na kaulo ta. Saanan tatang, manjakon, naumakon. Jak kayatan timan nang imon nga asawa. Malala ta kasaritak to nga raw. Ay na, nakita ka mismo tatang. Ang kinakuyog na lalaki di kalman. Naggidanda pa dimsag iti jeep. Ay na, di na kano amuday jay. Nakagidan na lang adimsag iti jeep tinakitam akadwana. Apay, nakibindaya. Naginakbay daya. Sa makidi ahaw. Anda ngamin ampang niluta. Nalaing nga gilimag. Ay na, nukastamla ka na yon. Nasaysaya lang agsina kayon. Ay, manja ka tatang. Nakarkarong naglalaki, nagsina kami. Awan mabalin mo no di na kan kayat. Tasaan kayo ang nagkasar. Ha? Naumaken kan niluta. Iswa kayat nakanasinaan. Apay, hindi na ka din ikan iti may sagundaway luta. Manjakon, Kiko. Naumakon. Isong agsinatan. Mala, sorry nga roda, no masobsobra kaya gimaw. Di ako naging imaw. Basta di nagsinahan. Nagkari ka man idin. Ngam awan matungtungpal mo akarim. Isong agsinatan. Ladingitak. Ngam saanan nga agbaliw ti pangedeng ko. Uri agmulta ako na. Basta di nagsinahan. Manuti kaya mo amultak. Kaya mo ti 5,000 a pisaos. Wano, gismail. Ibagam. Ay, manjakon, Kiko. Ha? Uray gaburan nak iti kwarta. No konsumisyon tulat ta tilaklak amakan ka. Awan serbina. Single manan dyan anak tan pitong. Ay, pinanawanan ni Lota. Kaya anusan na ati agbalin a single manayin. Pasol na mo ilang no apay asininaan da. Ay, nalabos nga menti kinaman nangimon na. Nakaululimag dyan anak ta. Kasla pimpi man lang nga road. Aganos Kundi asawa iti napintas. Kalpasan na. Agimon imaw. Nay, ay papanam Kikaw. Nakapurma ka mat iti kastaon ay anakaw. Inaman sa rungkaran ni Liberty, tatang. Ha? Sino a Liberty? Di nga glalako iti barbecue, di kabangiba nga barangay. Anya, di nakapimpintas a balasang ija ayan ti kurbaan? Win, tatang. Ay na, waklunan na dayjay, jackpot. Ay. Saan mo abagay ti mga sawa iti napintas? Ha? Tapay ngay mo, tatang. Napintas manen ti armam. Ay, madamdama, gimon-imon kanto manayin. Depende sa sitwasyon day tatang. Diyan mo basta agi mo no makagapaw. Basta di kan mapan. Ure agbaak kan no napintas to milarmam. Sapay nagaduti agar aram iti dadya balasang.
Ha? Padasem tirmuar ki ikaw, nay, makaraman ka. Di nakpagpungtutan. Ay, ni Olivia Tarmam, pipya day jay. Saan ka siguro nga agimon? Ha? Nyama day dyan nga rito yung ay may. Saan mo na pintas? May mayatin tikas jay, tapno siguradaw nga awan agarem ken kuana, ket awan ti pagimunam. Tatang? Harmam ki din ni Olivia. Nagagat pa'y day jay balasang. Tano na pintas ti Harmam, ay awan! Kanayon to ti panagapayo manen, ta sigurado nga agimon-imon kanto manen, Kiko. Ay nainsan! Awan problema ka ni Olivia. Nagagat abalasang dayjay. Ken madlaw na singpet. Insan? Alaki din, armumon. Ada punto ni Uncle. Di ka mga asawa iti napintas. Ta sigurado nga adun to ti pagimunam. Sa bagay magkiidi, ha? Alang harap. Diyak patuloyan nga raman ni Libertay. Ni Olivia lang, ay. I love you, Olivia. I love you to, Keko. Ha? Hinaklong na kadago sa akin? Huh? Kakaiso na nga adan nag-aram kanyak. Aklunan kan ata mga no ibabawin pa'y. Nukusta, kaya na mahit. Katuan Ay na. I love you to nga roden. Sige, iawig ka nga rodin. Iti balay na eh. Iyo mabalintiag din na. Tadi kayo pa'y nagkasar, Kiko, Olivia. Ayos lang. Uray saan kami pa nga agkasar ta maawatak mo't no awan pa urnong ni Keko, tata. Asawa ko man ni Olivia, tatang. Sige, sige. Siyak ti makamoy, ti mapartay. Parchen tayo dyan, wangkaw. Pagsasaritaan tayo nga rodin at ikalay sayaw. Tapno agbalinin aligal, ti panagdenayaw, ah? Ay, kagdan na kami na, tatang. Pangurayan mi iti kasal, may. Anya? Saan nga tan nga agimon ni Keko, lakay? Anyat pagimunan na ngay. Kesa mga artista hindi asawain na. Mahilig tumat iti napipintas. Santo agimon imaon? Imbag man tanag ginustuda. Kawan na. Agkaropro pa ng tupay. Iso na siguro, tinaekari para iti tunggal may sa bakit? Aywan. Medyo agkakaingas dangag paisa. Ay, nabayagan ang law ko dahitan. Iso adakkel ti pamatek. Nga isudat yung kagasap. Olivia, ha? Sino dahi taboy-boyam nga? Iti silpong mau. Agsalsala mo alalakay. Ay na, lima bas ito newsfeed ko ito Facebook. Naglaing nga ron nga agsala da ito eh. Ni, naglap iti bagbagi na. Iyag mo man dahi ta silpon. Ni, apa nga sinigawat mo ti cellphone? Dagita ti boy-boyam iti silpong mau. Kras mo dahi talalakay? Pagpampantasyam? Ala, katno si kat data iti social media. Kanayon nga ag-viral lagi jay videos na. Wan, yung pagpampantasyam? Ada lang harodin. Yung magpantasya ka pa yung milay sa balay. Dila ibagbagamat. Apay ko mga aramidak data kat kap-kap na kan-kan. Ulbog ka mga babae? Heh, di kan makaigam iti silpaon, Olivia. Anya? Anya pailat pagimunam ayakit awan matiagar-aram ijay nubiam. Sikalat nagaram kan kuana iday. Saan aya? Wan, awang agpaisaw. Awan tinagaram kan kuana. Ngam agkrasmot iti sa balay. Ha? Hanggasan? Pagpampantasya na, dagiti mabuy-buya na iti silpon na. Sana mapdag kanya anobyo na. Agpantasya pala iti sa bali alalakay. Nalabos kamot nga agsasao Keko. Ah, Binuyak lang, ibagamaon nga pagpanpanta siya. Saan mat? magpaisumat. Yagmukit din ti cellphone ko. Madya nga ay. Tinabuy-buya iti silpon mau. Mahilig ka magamit iti gwapaw. Diya lang pagaraw. Agsinatalangan no kasta. Ay, mabitlaeng. Tanay natulagan ti kasaryaw. Saan ka di akasta? Pagsaritaan nyo na impag, ti diyo pagkinkin na awatan.
Ay, kas kay lobing nga, gapapa. Kasano, pati cellphone ko kat pakibibiyangan na. Kikaw, isublem ti cellphone na. Nandiyan ngay. Di oras ang kang agsilsilpan. Basta kampante ti panunot ka. Papanam ngayon, balasang ko. Agim impaki kamutan. Agawin ako, nana. Diyak kaya tante anak yu. Ha? Diyak kaya ti ugali na. Manag-atap. Isu nga tila pag-imimunan na. Agad, kasano nga rudan nga iti masunga da kasaryaw. Ibabawi kun day dyan, nana. Diyak kun makikasar kanya na. Nauma akon. Diyak maanusan nga kaden na. Inay ayaw ngam di na madanggan na. Mala, palubusan mo. No talaga adinan kayat. Di mon pilitan. Apay aya, kasta na kita babay. Nagalas ti ramid da. Ay, numapayat dan ti lalaki, panawan dan. Gapumet la iti ugali ma. Iso apang panawan da kadag iti agbalin anubyam. Ugali nga. Tiki naman nangimon mo Pagimonam amin na makitam nga uray awan mo't kinapudno na. Pasit ti panagaya ti panagiman? Apay dakes ti agiman kasamay. Dakes no nalabas. Nang runa no awan mo't kinapudno na. Asino nga iti makaanos kan ka no di mo ikatantikas tang aramid mo. Agpay sumangami na mahilig iti gwapo na dyan nga Olivia. Ala, lipatam kidin na Olivia. Kanon to pa makasawa ngay, no pampanawan da mo tagbalin na nubyak. Iso nga raw, dako ngagbalbaliw ka na nako. Ikatam ti kinalaing mo nga agimon. Abnormal ka no, di ka makari na itiimon nanang. Normal na ti agimon. Di mon tumot kaya ti pa iso raw. Ala, makamu ka nga raw. Kikaw, nakamove on kan? Ay, wen tatang. Nasaya nga raw. Ang di ka pa'y lagarem-arem di taa. Tasyak ti agsapol iti asawam, wen! Asino man ay? Tila iri-irito yaw. Intong kwan panawan dakto man ay? Sanain, masigurado ka saan kikaw. Asino man day tan? Basta, mamamumtaw. Mapantanto iti balay da. Sigurado nga awanan ti pagimunam. Imposible nga agimon ka pa'y lang no iso ti agbalin a partner mo. Asino nga minaya? Basta, mamamtaw. Sarong karantan tao, inton sumangpet, inton umay alawas. Hello, Batch! Ay, Bats, da kayo matgayam. Ala, sumrag kayo. Ay, huwan, Batch. Kadwak ni Kiko nga anak kaw. Ay, Kikaw. Iso ni Nanam Aloyda. Batch ko iti high school. Naimbag nga oras yaw, nana. Kastamay. Ala, sumrag kayo. Agyaban kami, Batch. Bats, iso ka diti ibagbagam. Ay, huwan, Batch. Ni Kiko. Mabit laang tamangalak iti merienda tayawan. Wine! Tatang, apay anya kuwan tayo di tao eh. Umay mo arman ni Batch ko Aloyda. Tila yar-arim nyo kanya. Pati bagat iparim niyaw. Shh! Tangiwat mau. Maan-ano ko ba? May mayaten ti bagat ngarmem. Ta sigurado nga awan pagimunam. Anya? Abroad ni Loyda. Kasangsangpet na manipod abroad. Nabayagan abalaw. Saan anak yas asawa tawan esem na iti lalaki. Awan mo siguro ti agarem kan kwa na. Ken saan nga ampang ni Loyda. Iso nga awan ton ti pagimunam. Awan ton ti rumswa adiyo pagkindawatan. Patse ka naragsak kayon to iti agnanayo nanakaw. Tatang? Di mo pilitin ano di na kayat.
Tama nga no nakarkaro a problema ti bunga dayta. Kayat na. Kano mayat ti saritaan day di kalman. Agkin natawa na pa yan Hanggang pitong. Kinapan manen ije balay daloy da janaktan. Sinarongkaran namanain. Ha? No kasta? Kaya't namut day ja batch mo. Wayne, madlaw man. Sana narigat nga ayaten ni Kikaw taubing pay. Kain, nakarkaro asan ang narigat nga ayaten ni Loida. Tamats mani dayjay. Ha? Ni Loida ti may bagay ka ni Kikaw. Ta sigurado nga awanen pagimunan na no ni Loida ti maasawa na. Ta itikas jay nga edad ni Loida. Ada pa'y laaya mo ag gusto kan kuada. Ikasar ko ni Loida, nanang. Ha? No kasta? Adan nagkinaawatan niyaw. Una, ha? Makitinulong ka no pa iti magastaos. Ay, aguray kapay. Ah, Baybay ang mampay la day takasar. Na. Tama nga no agsina kay tumanan. Agnobyo kayo pay laeng. ah. Amon pay ti gusto nga ugali na. Kastamot kang kwana. Amon na pa na imbag ti gusto nga ugalim. Iso baybay ang pay takasar. Agkasar kayon to no talaga kap-kap na kanyon titunggal maysa. Loida, akin ladawa nga iti nakapaskil di ta didingyaw. Nagdaklaro panay kalabigaaw. Ay, iso dayta, day di mamerto nga asawa, Kiko. Ha? Nabayagan na tayon? Ngam nakadisplay pa ila ropa na dita. Ay, katuan na. Tasigo din dayta dita. Iso tinangaramid iti dayta a frame. Kanda gito'y cabinet dito'y balay. Amin a cabinet, day di asawak tinangaramid ka na kita. Ha? Nalagdada kita. Tasan asinsinan na kayaw, tinaramat na dita. Kanda ito'y balay, isumot laeng tinangaramid dito'y. Ay, kan umay ka, tay pakitak pa'y dagiti inaramid na Sanang jakpagan ano akitain. Ha? Hindi ka teman day taladawan na dita dideng. Kagurgura kakikitain. Ha? Malapat gakti kayat mo. Ikatak day taladawan, idulin ka. Saan? Burakam day ta prem. Di mo idulin. Tapay nga idulin mo. Ay tempay lang aging kay ta. Ah. Ha? Ay, kwa, sayang Basta ti- burakam day tanay. Kanda kita kabini nga inararamid na ilako maun. Ay, saan nalagdada kita cabinet. Ay, basta ilakom. Tadyak kayat nga na pala pakalaglagi pamiti day diyang asawam, Loida. Ada lang arot anubi mo. Ngayon day jay pala asawam, mati pang panunutan. Haw, panangin solto, tikas tangar aramidam na Ala, ilan anong ngayon dagitang album, Kiko? Dinadaal mo matan. Kastoy, tirumbang ka dagito aladawan. Pisang-pisang man. Ay la, di mo pisangan dagita. Na iduldoli mo pala dagito aladawan, tadya asawam. Saan namutla aladawan dagita? Ladawan mi kadagiti anak mi, idi babasit na pa ay. Aw, nakadkadlaw mo, Luida. Ay, ayatang pala nga aging gaita, day di asawam. Ay, pagimunam tinabayagan anatay, Kiko. Wain, tagpay sumang ay supay na ti agtartara, iti panuno mo. Ay aglablabas kan, Kiko. Ah, Pagibiyangam pa yan dagiti nakadulin aladawan iti aparador. Awan karbengam amang garaw ka dagita, tasaan tapay nga agasawa, Kiko. ha? Kan oray man agasawatan, awan latakar bengam amang dadael ka dagita. Jakla impagarob, kastagayam ti ugalim, na imon kaunay, Kiko. Husto tinaidanon kanya. Isugayam asininaan da ka dagiti nagbalin anopiam, tanakaro ti kinasilosom. Sana mga basta agimon latan o amang makagapaw. Ladingitag, Kiko. Ngamjak maanusan ti kasta nga ugalim. Isungag sinatan. Anya? Ay, awan latagayam Kikaw. Kunak no awanin ti pagimunam. Ang adam lata. Tatang. Ay, awan manain. Sininaan da ka manain. Gapu iti nagalas nga ugalim. Takasadaw. Pati nabayagan anatay paghimunam. Okay, nagpaisumang nga.
Ay, diyan ka mukeng ka. Mala, kastam lata ka rodain. Uray agbakan. Diyak kaya tayo ti agiritaw. Ta uray asino ti iritaw. Wanlat tamit. Isulat tamit ti aramid mau. Makasara kak tulat ta, iti babaya mangayat kanyak. Ay, huston! Di ka nagararem. Ta sigurado asinaan da kan tumilaeng. No di kag balbalew, awan Iso, ano kayat mo ti makaasawa? Heh! Baliwam nga raw, ti kasta nga aramid mau. Jakon nagireto, iti babae, iti anak ko, tamo ka din tumetlag pa o ti relasyon da, gapo iti ugali iti anak ko. At damat lata dagiti nararam na, ngam kanayon da bastadan, tamo dan ti ugali na. Katita, awang pa asawa ni Kiko, kat lumakay matan abaro. Alakastan, tuy pagayam mo, pitong. O nay mata, nalabos mangagpay so ti kinalaing nga agimon ti anak mo pagayam ko. Bagbagaan niyo mat, ngam no apay adilat ta agbalew. Ay kat anusan na at agbalin abaak. Tawam mga rod makaanos a babae iti sidong na. Ang anyat amom, amangan no makaamiris tumetlaeng kat agbalbalew. Kat makasarak tumetlat ta itagbalin akatakunay na itagnanayon. Di nasayaat no kasta. Bueno, papagayam titan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam pitong. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama, tuy pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradgad kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo akarya, saan naputpudno anagan. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Emelda Enero, ni Armeda Angaon, ni Marjorie Iban, kan ni Maricel Galarin. Kastiman ti surat ni pagayam karya, Dear Manang Biyanang, baketak abalasang, nabayagan na kursunadak ni bayaw ko, baro pa'y laide ngam crush kon. Iso na laang tanikabagis ko ti inasawa na. Aging gabi maket kami, sana nagbaliw ti riknak. Aging ga na panunot ko ti nagbakasyon iti balay da kabagis ko, kan ni bayaw ko. Rugyak ti agsalaysan. Umaya man, kabagis siya nang. Nay, kabagis karya, si kamot gayam. Umayak ag bakasyon, kabagis. Ay katun Ala, sumrag ka. Agyaman na, kabagis. Ay na. Umaya man, ag-relax dito yung balayaw. Masurunak iji lugar tayaw. Adaw ti kalabang ko ijay. Apay manan aya. Masurunak kadagiti na apal at tao. Padaksindak pa yan. Gapo iti apal da kanya. Nagalas ti aramid dagiti at tao. Di lang amin agmarmarites ti amuda nga aramidan. Imbis ajay la kumabiyag da ti pakibiyangan da. Sa amay tatila pakibiyangan da. Anya, asino da aya? Hay, basta amin da. Awang pa'y limpyaw itan, iti lugar tayaw. Pasig da aminan aman nakibiyang. Iso adito yak man pa'y labalayaw ka ba, guys? Ay katuwan awan problema iti da ita ka ba, guys? Mapanakaon, siya nang bakit. Inakagpasadan. Okay, tutoy. Aganad ka. Tay kiss ko ngay. Wala. Ay, makauray ka kaday. Adamon at talaga goodbye kiss mo kanya kahit. Nga. Masapa ka nga agawid, Wayne.
Anyat kaya't mo pasalubaw. Sumay, fishball, siopaw, wenno kikiam. Kumpurmikan kan lakay. Kayat ko amin, basta masapa ka nga agawin. Tasapaag ta agluto iti pangrabyan tayaw. Sige nga raw, mapanakaon. Bye-bye! Napanan ni bayaw ka ba, guys? Wen, napan man nagpasadan Nalailo mo ni bayaw king kanya. Manang siya na. At dapay pakiskis na no pumanaw. Ay, wen ka ba, guys? Uray no sumangput dayjay, agkanaklat ta. Nagkasat kameten ka ba, guys? Nakatumpong ka itinasingpet kan nalailo nga asawa. Day tamet ti pagyamyamana. Tasaan na nagbalbaliw ni Tutoy kanya, kabagays. Iso na laang ta, awan anak yaw ka ba, guys? Sayang, di na maiwaras ti kinataer na. Ay, wan nga rod Ang ayos lata. Naragsak kami latamit nga oray saan kami anaparaburan iti anak. Sa bagay makidi Ngayon, kasanaw, no ada mapututan na sa balay, manang. Agungot ka kaday. Ay, wan Apaak ang mga nusinaak pa yan, karya. Manang, ada ibagak maipapan kinibayaw tutoy. Ngam di mo ibagbaga asyak tinang ibagaking ka Anya dayta, kun naggapuam aya. Naggapuak iji plaza, napanak iji paradaan. Kaada nakitak manang. Nakitam nga, Ni bayaw tutoy. Ada kadwa na babae nga agmirmirinda iji jeep na. anyat meriendada. Fishball kan kikiam. Anya, pasahiros na siguro Imposible ay. Apay nga rod nga may sa abaso di inumanda palameg. Agkabaso da. Anya, Ay napaliiwom di asawa manang. Ang mga no agin lalailo laking ka. Tapno saan amadlaw ti madingar aramiden na. Ngamnay, ulitak, di mo ibagbaga asyak tinang ipulong king ka Nga uray anya ti magpaspasama. Sigay ka ba, guys? Di ka madanagan. Sigay, tapalot putek tuman ti asawa. Anya at chicks ngay bagbagambet. Adaya chicks ka. Awan. Asino nga raw di kadwam amang mangan iti fishball kan kikiam ije paradaan. Fishball kan kikiam? Ay ni si Bastiana dayjay. Naggindan kami lagi matang iti merienda may. Kaputa agarbes. Imunag kami ijay-jay. Kainsan mitlaada kami ti adda ijay-jay. Ado kami. Naira nalaan nagabay kami. Wana, ngam apay amay may sa abasaw ti pagin inuman nyo iti palamay. Anya may sa... Ay, day tanti palso adamag. Isulang ti iminom iti palameg. Jak imin inom. Jayag paisaw ti bagam. Agpaiso mo ti bagbagak. Asino ay ati nagipulong kan kay tinayta. Basta, jak kayat nga ibagato taoy. Palso dayta nga ipulong daken ka. Kasjay ti rumbeng manang siya na. Si taem di asawam. Kung uray kasano ti panang pilit naking ka. No asino ti agipulpulong. Di mo ibagbaga. Tapno agidano naktumanan king ka Ay, maditirik nak itinaamwak karya. Saan nga agar arami daya si Bastiana? Tano agkam-kam malay balik tadak jay ulo na. Nakaro ka gaya mga agimon manang. Ay, wala, Numaaktuak nga bababaay, ang piyang-piyang ti langit kandaga. Aggulo Maiturid mo nga ta nga sinaan ni Bayaw, no bilang laang manang. Ay, katun na. Papanawag dito'y balay. Talaga? Wan, iso asaan nga agar aramid daya tutoy. Tadyak kayak ti malukluko. Agkapi ka, Bayaw? Adayan na pudot ada na umipag. Kaada nagluto
Taamok akas to nga oras ti panagkapkapim iti malam. Ay, sige, tamang timpla akman garaw. Saan ang sakon bayaw? Anyat timplam aya. Sweet, very sweet, wino, medyo sweet laang bayaw. Ay, not so sweet. Okay, napait, wino, medyo napait. Ay, medyo napait. Bayaw, pakikugkod mo man to'y kanawan alegs ko. Saan pa'y ngamin anang magaantoy cutics ko ka? Diyak pa'y mabalin nga ikudkod to'y imak ta madadaal ti manicure ko. Ha? Ay na nagkatul, alan abayaw. Pakikudkod, please. Kwa, sa Ay, dino na. dito'y abanda. Dito, bayaw, dito. Mabit lang araw taala at sa gaysay. Tayo suti pang kudkud ka. Daytoy. Aday ta, nakudkudan ay. Gatanga mo to'y do abalkot adaing ko tatatutoy. Wano gulpyum to'y liman. Ay saan? Aduunay. Husto day tadwa, Olivia. Sige nga rod, tata. At iti bayad ka. Keep the change. Ay na, thank you, tata. Umay kay tumanin lakwan, ha? No problem. Basta si ka, Olivia. Hay, si kaya babae. Ada pa naggustong kinibayaw ko atutoyan niya. Ha? Ala, anya ka din day tang ibagbagam, nana. Agin di ka pailaan. Nakadkadlaw mo ag-crush ka kinibayaw ka. Apay, awan asawam. Ha? No awan asawam, saan anibayaw ko ti pagdiskitaram. Agbain ka kumamot Adda di kapsat kong asawa na. Nagado di dati pagpaarumam. Di pa'y bayaw kumait. Ay, sige, labsan ka pa'y, nana. Jak mo dagitang ibagbagam. Ay siyaws manang. At ipaam di asawam, itikas di nga aramidin na. Agasaw, makiginggin nantil iti dayjay nga Olivia. Ha? Aglablaba ka ngamin itay, so adi mo nakita. Nakadkadlaw nga kursunada ni Olivia ya asawam. Kumanataw ang makisarsarita kini bayaw. Kini bayaw mo, kay kaya na, ay, masurunak ang makakikita. Anya? Kinagasam day ta. Saanan nga inala ni bayaw ti sukli na kini Olivia. Anya nga iti kayat asawon day ta. Nagdaktol sapay ti sukli na. Impadawat na laang iti dayjay nga Olivia. Anya pa iti naramid da. Nagginggin nantil da nga raud. Ngamnay, no si taam ni bayaw, di mo ibagbaga asyak tinangipulong king ka nga uray anyat mapaspasamak, wan. Wan kabagays. Liklikam man ti makiginantel ka dagiti babae tutoy. Kagurgurak ti kasta. Kano sa anak mit makigingkin nantay. Tiko nam, jak nakita ti estalyo ang nagsarita kin ni Olivia itay. Mayak ti kinatawaya. Na, pati katawa, dati say. Anya kumano ang kinatawa ka, may. Kaya normal mo ilang katawa, may. Kaya saan kami mit nagginante. Ay, basta liklikam ti makisarita iti dayjay nga Olivia. Tanakadkadlaw nga da pa nagkursunada na kun ka. Ay, pagan ano na kumami dayjay nga, kaya ka. Di katawanan na ati kurso na dahil na. San asya? Basta ramidom ti bagbaga. Liklikam ni Olivia. Period. Naimbag nga oras yaw, nana. Adda da tatatutay, kinana siya nang. Awanda, apay aya. Ay, adda ko maibagamay. Anyat ibagayaw, tasyak to ti mangibaga. Alaan mi kumaidaan ninong, kun ninang min kung nagkasar kami. Sige, tay bagak taw. Ay, iso na lang, tanalipata mo, tantay full name ni nana siya nang. Ay kwa, karidati usto anagan ni manang ko. Ay, kasta ya? Wen, karidad. Sige, tay isurat ko ti si bubukil anagan ni kabagis ko. Kastamit tin ni bayaw ko. Ngam tay apelyido ni kabagis ko, idi balasang ti ikabil ko Tay isupay lat usaran na. Ha?
Saan ka nagkasar ka ni Tata Tutoy, aya? Saan? Ay, jak mo gayam. Basta di namot us-usaran ti apelyido nila kay na. Ay, sige nga rin na. Tapno maisurat min iti invitation card. Sa kami tog sublimanan. Tapno maibagami kadakwada iti personal. Sige, ta isurat ka. Uray di kay to agsublay. Ta ibagak to kadakwadan, baraw. Ay, alaman nga raw. Tama nga no, makumikom kaminton iti masungad nga laldaw. Mala, agyamang kami na. Bayaw, agninong ka kano inton kasarda duminay. Ah? Ay, saklaan. Duwata, bayaw. Anya? Datamat ti pinagpartner da. Ha? Manang, bumulodak man iti badom. Takurang matay bado a binalon kon. No kasta, saan ka pa'y nga agaway, karya? Saan pa'y manang? Dituyak pa'y laeng. Tapno matulungan ka kadagiti trabahom dito balayaw. Ay na, awan pang swilduken ka kabagays. Ay nasaan a problema dayta? Jak maagdaw-dawat iti swildoking ka. Basta kayat kulat ti tumulong. Tinapatag, mangmanganak iti 3 times a day. Mayatin dayta. Alakit, si katimakaamaw kabagays. Sigay, ipadawat kong dagiti daduma akawaskaw. Jak metlaos usarunan dagi jay. Ay, agyaman manang. Kanuan gayam, adda napintas abistidam. Tay mabalin apang ninang kuma. Ha? Apay aya, pangusaram kabagays. Kwa, agninang ngaruk kanu. Siyak mati partner dakin ni bayaw nga agi-sponsor iti kasar. Ha? Kastaya. Madamat kidi tay extra abistida. Naminsan ko lang nga inusar. Ngam napintas day jay. No kasta, di ka umay iji kasaran, bakay? Saan? Tasaan mo't asyak team partner daken ka nga agi-sponsor. Mas dawak mo ngarod ka dagi ngagkasar. Di magkabagis mo tim partner na kanya. Ala, mapan kailat. Masaduta ka mapan. Diyak ko mamapan. Hanggang kababain-bait. Mapanaklatan ah. Agawin akmutlaang apaman amal pasti kasar, bakay? Pare Tutoy, ay nakumusta? Ha? Ay, pare Juliana. Si kadekan? Ay na, pimbintas kin imubing ka. Ay na, thank you. Nauray matsika, timar kamat. Ay, kapin anong tagkasar? Kaanakak ti babae. Ay, kastaya. Ay na, nabayagan dito nagkikita. Ay, mala, agtugaw tamampay dito eh. Tagin niliw ta kumaray. Agistorya tamampay. Uray ta nalpasin ti kasar. Sige, kumpare. Ay na, kat ni kumari siya nang ay, kumusta? Ay kinasaya mitlata, maray. At day je balay. Ay na, kailiw ko mata na makita kan makainistorya ni Marisyanan. Ay nakapagays, ni bayaw tutaw, ada chicks na isi kasaran. Asinaw. Ay najak am-amaw, ngam napintas abakat dayjay. Naglailo da nga istorya, agin in napirdapay. Kan pasaray sipatan di babae ti abaga ni bayaw. Anya. Dahito man kita am tiladawan da. Nakatalikod da, ta itilikodan ti nagpitsura. Sino ngay day ta babae? Chicks na nga raw. No idinalpas ti kasar. Isuda ka na yun nanti nagsarsarita. Intugaw da iti may sasulay. Nagbayag ti pa nagsarsarita da. Ako namlan na iliwan da iti tunggal maysa. Anya. Malagrubat ka. Taing karautan ida kabagays. Maditikas di nga aramid di asawam. Laklakayan at chikbaw. Jakmet kayat arugitan na ti ulom Ay, urayak ang makasangpag. Takasaritak to dito'y balay. Mabainak ang mapanichay. May mayat no sungatom ida adwa. Agruam da. Maditikas di nga aramidin da. Ay, apaw. Sige. Kuyugan nak nga raw kabagays. Dagijay dan ni kabagays. Kita amanay. Duduada ijay suling agsarsarita. Payman. Sige manang, sungatom. Ipungot mo ti babae.
Agsagana ka si kaabakit, maipungot ka itan. Aga-agaw ka iti asawa, balang kantis kayong agpapada. Ay, kumari Juliana! Ha? Naglukaw. Naging narakop na mitan. Ha? Anya mitan? Kunaklano aggubal dan. Ay, agam-amudang magayam. Makapasurumot ti kastoy. Agawid man langay. Papanam karya. Agawid akon iji lugar tayo manang. Nauma akon nga agbakbakasyon. Ha, apay, adda di mo nagustuhan kada kamay kabagays. Awan, mailiw akon iji balay. Kaya't kun ti agawid kabagays. Agyaman na kadagiti impakpakan nyo kanya. Ha, Sige, di akon agpakada kinibayaw. Pakibagam tulatan manang. Sige, mapanakaw. Aklunak manang biyanang, nagkurso na daak kinibayaw ko. Iso akas jay ti inararamid ko. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, na amiris kumatlaang tibidot ko, kadjak amo no nadlaw da kabagis ko ti amen. Nakarik na akitibain iso api manawak. Nagawid ak nga rod, kadjak ko nagsubli iti balay da kabagis ko. Kat ita, numalagip ko tinapalabas, mababainak iti bagik, ta saan na may parbeng dagidi nga inararamid ko. Alakastan, to'y pagayam mo, karya. Nasaya at unay, tanaamiris mo matlaeng, asaan na may parbeng ti inaramid mo, pagayam karya. Kat limiklik ka kadakwada. Mas daawak tamis mo pa'y abayaw mo, tinagkurso na daam. Asawa mismo ti kabsat mo. Tila ipulpulong mo ti kabsat mo, tapno apaan na laeng ti asawa na. Kat gundaway mutten, ti mang sulisog iti bayaw mo. Angam na yung bag-ata saan ka nagbaligay. Bueno, papagayam, ditaan dinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam karya. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello everyone! Naimbag nga oras manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Berto, saan naapod no anagan, tintay i-drama. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Ma'am Imelda Velasquez, Ma'am Susan Ronquillo, Ma'am Jasmine Rivera ka ni Ma'am Cheryl Wakit. Naragsaka baro atawan tayo amin. Kasi mantiko na ni Kabsat Berto. Dear manang biyanang, istrikto ak nga ama. Ti kayat ko siyak tagpili tagbalin nga asawa dagiti dua nga anak ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, sino day trakadwa masimbang pit alfay? Naubyak tatang, eso ni Julina. Julina, ni tatang ko. Naimbag nga oras yu, tata. Nay, kaano pa'y nga addanubiam alfay? Kan nakamamwam kinkwana. Pasriganda kami pa'y atatang, ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ay, malalala. Sumrek kayon. Anya, nukasta, makalawas yulaang nga agayan ayat. Wan tatang, Nakaamwam kinkwana ngay. waitress iti may sa restaurant tatang. Waitress! Ay sos, saan ay nukas lang? Awang pa nagtalik ko ka nagita trabaho. Ha? Tapay mo tatang, dakla restaurant niya pagtrabawan ni Julina. Ay na, uray man katakila na restaurant. Adok ti customer na. Sigurado nga ado ti lalaki ang makasirsirpatin ko na. Kadnukit kita at tilangana. Madlaw asaanin anasinaw. Ha?
Madlaw-lao na iti panagnana. Adulakit din alalaki tinakirilasyonan na. Ang mga kidi pa no saan na balasang tinubiam. Ha? Saan mo't atatang? Unay kayon aya. Advance la unay ngamin ti panagpampanuno yung balasang ni Julina. Nalakalaag ti mga ibaga abalasang ti may sa tao. Nang rona, kit nabiit kayo pa'y gayam anagayan ayat. Amum ayat ti family background nan. Uwan tatang, takanayon ng istoryahan da ita. Nalaka ti agin sisinaw kunak nga raw. Ay sos, Alfay agridam ka ba raw? Di ka agayat adagaws. Paliiwam pa yan aimbag ti background na. Ada mo gaya mo nobyan ni Alpi nga po ko. Naimbag man ta nakasirpat mo lang nga ti girlfriend na. Huh? Anya mo na dyan nobya na ngay. Madlaw nga doon tinagbalin a nobyo na. Pagkuna mo nga Bertaw. Ay na, madlaw ko, ti panag-isam, kin panagnana. Kin itikurti ti pamagina, madlaw. Ano ya? Isodyak kaya day dya babaya pare tapu ko yaw. Ibagak ta sinaan lang day dya babae. Sumapul iti sa balik. Daytay na sinaw, kin awan pakasarsaritaan na. Apay nga ya kasta ti bagbagam. Apay si katagpili tagbalin anobya janak mo. Katsaan mo ta si kati makinobya. Pagribengak anagan ti bang pilay. No asino ti asawaan ti apu ko yaw. Tanarigat ti mailawan. Wan nga madre ti napili launay. Kan di mo kan nga naragos di tao. Ta di mo pa maamaw. Ay na, amok ti ugali wan nugalad ti may sa tao nanang. Babaan iti tsura na. Makilatis ko na ita, nanang. Aniya? Sika, tsare. Di ka pa'y lamakinobnobyo, ah. Enjoy yung pa'y ti kinabalasang mo. Kinapudno na tatang. Adan nobyo. Nabayagan nga adan nagkinaawatan mi. Sanya. Apay, asino ka nagiti agar-aram king kati inaklon mo? Ni Jordan? Ni Goriawan no ni Judas? Awan kadakwada tatang. Ha? Asino ka raw? Amok ka day? Kalugaran tayo madlaan? Saan tatang? Taga sa Bali a probinsya. Saan yung am mo? Anya? Apay, sa dino tinangariman na king ka. Apay asan ngayon imay dito balay? Kwa, iti social media tatang. Anya? Nagawan kit ababain na day ta alalaking? Ha? Awan respeto na. Rebeng na, dito'y balay tinangariman na king ka. Kit si kamay, darasudos kamay ta. Inaklon mo lahat. Nga uray di mo mauna ang maamaw. Mo kung tinubyok tatang. Manon abulan nga gayan ayat kami. Iso nga mo kung tiugali na. Nasingput ni Romulo. Nay, patinagan na saan ang mapagtalkan. Apay manon. Wala, tagadwa nga amok nga agnagan iti rumulaw. Pasig da atikbaw. Ala, di yu ipada tinubyok kadakwada. Nagan laday ta. Sa bali mo tiugali dyan nobyok Nagsingput unay kanyak. Day tati may saan nga yatakin kwa na tatang. Nalakati agpamarang kunak manayin. Nalakati agin sisingpait. Nalakati agpamarang abaraw. Nga ura adan asawa kin anak na. Sinaan pala ang tinubyaw. Tasak tagsapol iti pakirilasyonam. Anya, ay, manjak. Adayamat kasta. Basta ni Romulo laang tay ayatek. Ikoyog mo dito'y balay. Kaya't ko ang makita na tatao kin makasarita. Tsare! Kat ikuyog mo dito'y balay, ah. Tapno awan mo ibagbagan ni tatang tsari. Kan tapno maamam mo naman. Madanagan akmat manong. Ang mga no pabainan na tinubyok. Akas iti pa ng pabain na itinobyam. Diyak kaya tamabainan ti boyfriend ko ta mga no ma-offend. Ay, grabe nga rod aramid tamata. Ibaga nalatan ti kahit na nga ibaga. Adi na pa'y panunutan no makapasakit ti bagbaga na uno saan. Ay, wan nga rod
Isu nga alangan anak no ikuyog ko dito balay ni Romulo no saan? Di na kamo lasardangan ni tatang. Aging gadi mo yam amo tinubyong gangkwana ading ko. Iso ana say-saya at may pasyar mo dito'y balay. Tatang, kadwak tinobyo kasi mangpet. Isu ni Romulo. Romulo, isu ni tatang ko. Naimbag nga oras yo, tata. Anya trabaho mo rumulaw? May sak amikanya ko, tata. Ken agbabay en silak itilugan. Isumay lang nga dalugan mo Si kanhanday di aginatang mo niya. Wen, tata. Mayat ti dalugan na niya. Taure ag susukat at checks tiluglugan mo. Ha? Tatang, anya kay kadi? Panawan da kami pela dito, Chare. Tada kami pela tagsarita dito nubyam. Interview ak ana imbag to nubyam. Nga agnagan iti Romulo. Naday, apayadri ka makay na Charay. Pumanag na ka dito likod ti balay. Kandi mo tada bisitam. Apay ngaya pinanawam di traunag. Ay, pinarwanak pa lang amin ni tatang lola. Kat ni madanaganak. Nagbayag ti pa nagsarita da. Papanawon nak mo ni tatang no masidugak. Aniya! Madanaganak lola. Ang mga nutila ibagbagan ni tatang kankwana. Ay, na. Kasaritam tulatan dyan, Robium. Ano malpas da nga sarita? Ibaga, mapasinsya na tamayaw. Tano ay ayatan na ka, Tinobium. Mawatan na ka. Kababain nga rudar aramidan ni tatang. Api nga minakasjay ti amami, Lola. Mangibabain. Gapo iti kina-istrikto na. Sapay nalaing agpabain. Kasjay nga rod matugali na. Kanayon ko matabagbagaan nga mawanlat tamad denggan na. Dinak nga minipangpangag tamayaw. Sipod pa iday. Nasukir kanyak ni tatangyaw. Ay, madlaw Lola. Ngam no agsasao kaslan ako sustuan. Nakaisi-istrikto lang unay. Napilit agbalin na kaayan ayat mi. Huwag nga roda. Kunamalan. Inak man la si Bugana. Nagitay mula ka sabsabong. Chare, sinaam dyan nubyam. Apay nga'y tatang. Agtuok kan to itisidong dayjay. Tamadlaw at chikbang. Anya? Ay, saan mo't Nasingpot ni Romulo. Nanakam ka nagagat. Hey, agin lang dayjay. Siyempre, agin sisingpot pa ita. Nabiit kayo pa Ngam no agasawa kayo. Rumwarang tipudno nga ugali na. Tatang. Sinaamong itatala sa papay. Manjak. Ay ayatak ni Romulo, tatang. Sinaamon no kunak, sinaamong. Maminsan kumalaan ti sayo. Ha? Alfie, sinaam dyan ubyam. Apay nga sinaak tatang. Kat agin inayat kami. Basta sinaam, tadak kaya taparaking ka. Di mo ngamin ammo ti mangkilatis iti babae. Iso asyak tagpili iti paraking ka. Anya? Naimbag pa ni Martina kalugaran tayo Tabadlaw alasin aw pa'y dayjay abalasang. Kan naima. Panagnanalang kay madlaw nga inosente a babae. Iso tarmam. Tano kaya tinaka, ikasar mo adagosay. Madyak tata. Awan panagayat ko kini Martina. Suruwam nga ayatin Napintas Mike nga uray mo rin Kan sigurado adina kanto isukat dayjay tana imma a babae. San akas iyay nubyam. Madlaw a playgirl. Madlaw nga easy to get. Ni Martina Terbam. Diyak kaya tata. Ni Jolina tayo ayatak. San man anatangkid ti ulom alfe. Ibagbagak ti pagsaya atam. Ngam dinagdengkay. Siyak ti matungpal. Sinaam ti nubyam. Ta saan nga iso ti tipok aparaking ka. Period. Anyat plano yung itinubyam, Chari. Plano mi kumantag kasar manong kasjay mo ti ibagbagan ni tatang. Uray da kami nga rod.
Kaya't mintag simpakin ni Julina. Kung ni tatang mo tilapad. Agdan na kamin ka ni Romulo nga magkasar kami pa'y manong. Ag secret marriage kami na. Ure da kami. Kastamot din daramidon mi. Tapnon na waya kami ngagdin na. Pagyanan yun ngay manong. Agabang kami na. Tas sigurado mo't la papanawon na kami ni tatang no isang put ko dito balay. Wan lumasin tayon, takas jay matlaang ti ugali ni tatang. Saan asuportado ka datang anak na? No si bibiyag kumapay ti inata, sigurado nga isakit na ta. Kasano nga mutay. Ket di tamot nakitkita ti inata. Tas sigun kini tatang. Ubing tapay kanu idinatay ti inata. Basta, marikriknak, nasingput day dinana ang manong. Awana, nagiti anak mo dito balay, Bertaw. Pinanawan ratan, takasanaw. Nakaisistrikto ka mga min kadakwada. Sana siyak na hindi problema nanang. Isuda, sukir dakit di ang anak. Sikatay anti problema, Bertaw. Istrikto ka nga min. Anya nga di pinanawan rakan. Kita lang di pagdaksan ken pagsayatan da nanang. Wan, husto ti bagbagam-gam ti sana na sayat kat ti panang hus-husgam iti padam maltao. Nagsasao ka, kung namalan na dalus ka, kasla na hus-hus tuang kamot. Ha? Nariga tagin dadalos, tasana na sayat ti kasta, kababain na nakaw. Agsaukay man ako nanang. Kasladaman kayat yung nga ibagan. Tinapalabas, kit napalabas Saanin ang masapul nga ungka-ungkateng. Kawam mo timbagbaga kanakaw. Amok tingat yung asawa nanang. Sa anak amin na tabno jak masiraw ti magbagayaw. Tatay Pilto, kada magsapsapul ka na kayo. Ha? Asino ilyong? Jakman amaw, babae man. Katawanin niyo siguro tayo dyan. Napintas naman. Anya? Ayan na. Nadigistore tata, pinanawa kay dyan. Sa di mo pa ilaing kuyog dito balay ilyong. Ay, kuyugat tata. Kuyugat ka. Jak ngamin na mo Di mo pa ilang amin ingkuyog dito. Mabanog ka na. Ayos lang tata. Basta ikan nakitipang datang ko iti sardinas sa sidak ha? Malalala. Ingka nga rod ko yung ganay. Taikan ka iti kwartam no madamdama. Tatabal to. Isa ti magbakak. Ingkuyog kong dito balayaw. Ha? Rosita! Kumusta, Berto? Apilanda ka. Umay kumustaan ti anak ko Nabayaga panawen ajak nakikita. Time panaw mumut ngamin idinag-chicks ka. Ha? Ayos lang anak ta. Awan problema. Kan awan dito'y balay. Pangaasin, Berto. Bakit akon? Di mo kumamot ipaidam ti anak ko kanyak. Kayat ko makita kan maam-am mo. Ha? Pastrakam ni Rosita, Bertaw. Dakulan ta anak yaw nga may paidam mo pa'y lakade nga ginggay ta. Sige. Ay, mala. Sumrek ka. Tawagak ti anak tatagawid dito. Anya? Inak? Di mo't kunayo anatayan ti inami ka ni Manong Alfie? O na yan. Takas tapay gayam timbagpagam iti anak ta, Berto. Sika lang nga roon tinagbasol. Sika pa'y ti adaganas na amang dadaul kanyak iti anak ta. Ay, tatang. Anya ti kaya tasawan da ito Pakawaran anak ka. No nagilimid aking ka.
kada kayo kinimanong mga alfeng. San apod no anatayon ti inam? Ni Rosita ti inam. Anya? Kat ni Manong ngay. Apay adiyo pinagawid. Ay kwa, pagawid tumot ayin ton maminsan anak ka. Kumusta ka na, anak ko? Kailiw ka na yan. Di na ko magurguraan. Tabasol ti amam no apay anagin na dayuta. Impanaw na kay ti puder ko. Tanagbabae nga min iti. Anya? Ni, daytoy tayo in-accept ko ang friend request di kalman na. Apay nga tanga umaw-awa. Song batak man. Hello? Hello, Alfie. Di mat si katay putot ni Berto Lumilo. Ha? Uwan na. Apay ka day? Ay si kangagpaiso anak ko. Ha? Sino kayo katingrana? Ay na anak ko. Agsarak ta kumatado di kayat kung may bagakan ka. Agyaman akta nasarakan kamutlaang dito social media. Ha? Sino kayo kuna? Agsarak ta kumatay sunto ti panang ibagak iti kina siya sinok barok. Agsarak ta please. Ha? Sige na. Sa dino ka diti pagsarakan tayo. Apay naglibak kayo kada kami tatang. Kunayo anatayan ti nami. Ngam si bipyag pa'y magayam. Kat ti di mi ammo. Agduma pa'y gayam ti inaming agkabsat. Sorry anak ka. Nagbutingak nga meng. Amangan mo sa pulen nyo ida. Kit panawan da ka. Manuatawin ang nagilimod kayo kada kami. Una yun tayo tala namuan mitipod no akin na tao mi tatang. Pakawanin da kumaanak ka. Kat tinasakit. Nalaing kayo agdilaw iti padayo tao. Akasla na hus-hustuan kayo. At damot gayam na lidem ang napalabas yo. Talo kami maggayam nga nakyaw. Kat pasig kami amin nga inauna. Tagduduma ti inami. Ijak ka man no sa dino tayan ti may sapay akab sa yaw. Taimpanaw ti inana. Nabayagdan ija abroad. Isungawanin damag ko kadakwada. Ibagbagayo adya asawak ti chikboy. Ngamda kayo matgayam tatang. Iti day ta, saan itan? Ay, mala. Di mi kaya tigumura ka na kayo. Iso baybayaan yun day ta. Tinapatag. Namuan min ti pudno a kinatao ming agkapsat. Pakawanin da kumanak ko. Sure, nung nagilimod ka da kaya. Kaguradak samit ten dagitan nak ko nanang. Ay kat no kastaman bilang normal. Tanga may nagilimod ka. Natangkan to matiulam. Imbagak pa'y lay dobing dangay bagamon tagpaisaw ngam dinak madangdanggan. Itam mo ka kay, di na mamuan ti pudno kinatao da. Yung kilaat mo na nagparik na nagitiin nada. Itata na mandan ti bulok mo anyat makunam ngay. Mababainak nanang. Ngameng, dinildilaw ko nagitasawa da. Paseng agkakamade timbagbaga kadakwada. Ay na, mababay na katalagan, nanang. Madi nga mintikas nga ramid mo. Sakbay kumadilawam ti sa bali ataw. Kita ampay nga umuna tabagem. No nahustuan ka, no saan. Tanariga timang lamo titibu ko da sarita anak ko. Kunak no ginurad ako, dagiti anak ko ngam nagbidutak. Tamanipod nagpakawanak kadakwada, kanayon dan nga agpasyari di balay. Kat inawat kumatan dagiti asawa dakas manugang ko. Kat naragsak kami na sa nga pamilya, nang runa itatadon dagiti apukok. Alakastan, tikabsat wano gayem mo, Berto.
Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day ta kapadasan ti may isa gayam. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan para ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, naragsak kabaro at awan tayo amin nga awan labas. God bless! Manang Biyanan! Hello! Adto'y manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay basa ka ni drama ita, kat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan api lang. Ngam sakbay na, hello ka ni Julie Tumamaw, ka ni Jenny Torres, hello matkan ka Rosalie Bustamante, ka ni Elena Antonio, ni Jonathan Bakang, Susan Ronquillo, ni Noyme Santos, ni Jackie Claro, ni Manilin Cielo. Kastoy man ti surat ni pagayam pilang. Dear Manang Biyanang, kababain man nga ibaga, ngem nalaingak nga agdawat. Amin na makita ken makurso na daak, dawatek. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nanang, ada siyang kwenta yo. Awan kwartak. Nag-imot kayo matanan? Da, awan mo't at talaga. Pangala ako maiti kwartak ngayon ako. Katjak pa'y mo't nakaapit iti mula ta anatang. Rason nyo kit di data. Imot kayo nga, anya data? Uy, Ima, nag-alam ita sinilas mo. Ginatang ko api lang. Ijangay. Ijay ili. Duwan sa matikasta nga sinilas mo. Talon sapay. Bagya kon data maysa. Itid mo kanya kon. Nya. Kursunadam ayat ay chinelas ko. Awan nga rod. Bagya kon amatan. Kursunadak nga men. Ay katun sige, mabiit laeng tain naksukatan to'y chinelas ko. Takukwa mo da ito'y. Ay na, thank you. Ay na, nagsingpot ka matanan, Emma. Thank you nga talaga sa uulitin, Anya. Nagdawatan man ang itiday ta chinilas mo pilang. Ni Emma, anang. Tinesting ko lang nga dinawat katintad na matanan. Anya, ay na anak ko. Di kalagbaing itikas tangar aramidem. Agdadawat ka. May mayatan tag daw-dawat ngam di agtak-takaw. Agpada ama di dagita. May mayat matlang na di agdadawat. Basta maday, kababa intikas tangar aramidem anak ko. Adda lang arud chinilas mo. Di ang kayo matdumawat no kayat yo. Pakibiyangan yun to matamin pati pa nagdawat ko. Saan mat nga dakas da agdawat? Yang kayo kit di matdawatan di sleeper ne bakat emangan ha. Tapnohang kayo nga umapapal. Tilap apalan nyo matgamin. Pilang. Tata, bagyo dato nakabitin ito yung adakal nga galon. Away na apay aya. Dawatak ko man. Hanyon samat nga sa usaran dato yan. Ay, usarak na ita. Pagsibsibog ko kadagiti mula. Hay? Ne? Ala? Nalomat gaya man je papayayo. Dawatak kon je maysa. Ha? Ay, sige. Alaan mo, timaysa. Ha? Agpay soyo. Ay na, nagsingpot kayo nga kakaruban. Hang kayo nga naimot. ay, mabitla ang atasok dalay. Ay, sige man nga rod, tata. Ay, pasensya kayon, nataktak kayon. Okay laeng. At je, lemon yung ay. Bagyon sa mat na je, dumawatak man. Uwan, sige laeng. Manggaw at kalatan, uray ta, nababamay. Kan je si Leo. Mangugutak to niya ta. Isagpaw ko man ite idangdang ko. Sige laeng. Ada mga lakalaeng. Ay, thank you nga talaga, tata.
Nagburas kayo matgayam iti pipinoyo, tatain siyong. Wain pilang. Awan ti reject na, tata. Ay, awan pilang. Nangina nga may tipipino ita. Iso nga inla ko may pati reject. Ay, sayang ah. Ay, awan nga, uray maysa. Awan. Ay, kat nakalako kayo nga rodan. Hey, agpabarato kayo nga rodan ah. Ay, jak pa'y nakasinger. Apay ngay, yung kayo agsingiran ah. Inton umay allowance pa pilang kung natay nang ipautangak. Ha? Ay? Ni, akin sapatos iji nakawaray jayan tiri daw yu. Ay, sapatos ni bakit dayta. Di nansa mo unay usarin. Ay, dewat ako na nga rin na nga usaran. Ha? Umanay ayakin ka. Ay, wana kat nagkasakaan kami kanibakat mo. Alain ulat na. Daan sa tayo. Saan pa yan nalabaan? Ay, siyak ton timang laba, tata. Laba akton. Adakan pilang agdadawat. Wan na nga manag-apal. Na, nagaduman dagitay gamaun. Anya man dagitan, dinawat mo manayin. Katintad da. Ay na anak ko, kapilitan nga itida. Ta sigurado dinawat mo manan dagita. May mayatan ta ang dawat ngam jaag takaw, kunak manan nanang. Ipadas mo man dato short pa nanang. Dinawat ko kan ni Tata Carpio datoy. Naiwaramat nga min iji balkon da. Iso nga dinawat ko na tahang kanumat nga susar ni bakat na. Naipat kano kanyanan. Limok magngaminan. Ay manjak, ay na anak ko di kalaagbain. Pati short pan daw dawatem. Kathanda nga ron nga usaran nan. Di pa kaya tayaalaan kayo. Jakmat nga piniliti suda. Kukuyo datan. Hindi kayo katagyaman tailaklak aman kayo nga idaw dawatan. Anya. Intan makipurdiya pilang. Welcome kano ti amin amapan agdalaws. Tangdanan datayaw. Apay adalusan dati balay da? Pumanaw dan ijay ta ipaabang da kano. Ay, Umaikan ta inta tumulong nga agdalaws. Ta isupay ti ited datang danta. nasakit isikat ko. Anya. Da kayo latan ah. Angam kita akto mat kay di. Sumurot akto no kaskas ano. Nagladaw kan. Dandani kami malpasen nga agdaldalaws. Hanak mat nga umay agdalus. Anya nga ruti ko umay ditaw. Apay nga daig mo asakaw. Pangusaram dita sa akaw. Ayan na di aking balayan nanang. Aday jay kusina, aglut-lutaw. Sige tama panakman iji ayan na. Apay aya, anyat ibagam kenkwana. Secret nanang. Nanang, umuna akong nga gawid niya. Sumaruno kayon ton. Nay, anyat ingkargam dita sa ako abinaklay mo nga ay. Dagitay intad ni madam. Radradyo, olas kam-kam, kalkaldiro. Aglalaok dagito yan nanang. Inted na, wano dinawat mo manan. Intad na. Sige, mapanako nanang. Ay, umayak mo ten. Mabainak dito yun. Ibabainak mo ten anak ko. Nekat, taswildo yung ngay hanyo pala nga inala. Saanan, kababain. Isuntumit lang nga imay kamandimawatan iti kumkumpurmay. Di ka imay nakidalos. Sa ita, imay kadimawat iti kumkumpurmay. Katapay aya, impakajakmat. Jakmat tinakaw. Ay, unay kan aya nga ubing. Ala, agawitan. Ma, hanmon samat nga ususaran dato'y payong mo ito'y ruwarte balayaw. Ha? Ay, usar, ano rumwara? Adon samat ti payong mo. Dawatak dato yan. Ay, adatay daan apayong ko. Isunti alaam no kayat mo. Daytan mangtot ka lang aro dun daan pay. Data baron Ha? Sige matan laglagi pa ma. Damoryo give kat damoryo receive. Ay, kuha. Maasi ka kadi kanya kun naimbag kanyam tada trabaho yung ag-asawa. Siya kat awan.
Anya nga'y alakon, gawa takit to yan niya. Sige. Ag-umatangak tulaangan iti sa bali. Tata Berto, nagpentas mat data tumba-tumba nga tugaw yun? Ay, Wayne. Intil ni kumparik dayta. Regalo na kanyak, idi kasangay ka. Aya, nagmayat matanan. Ipadas ko man mataag tugaw, mabalen. Ay, kit mo na. Ay, sige, itugaw mo. Manasay ka. Ay na, nagmayat matanan. Kasla nga agin indayon. Hanyon samat nga usaran datoy. Dawat ako na. Ay, saan? Regalo na kanyak dayta. Kaya usaran mi dayta. Pag sinsinublatan mi kinibakit ko dayta. Hanyo nga bagbagay tagtugaw iti kastoy. Dawat ako na niya, tata. Bagikon. Anya? Ay, saan? Ay, pasisyakan. Tila bangkiton, tidawatag. Anya kayo matanan, mangtot kayo bangkito pay mat. Ay, regalo na ngamin kanyak dayta. Kat irigalo yung mat kanya kon, Ay, saan mabaling? Ay, pasisyakan. Saan di saan? Imut kayo mat nga laklakayan nga. Ay na anak ko, kababain kan, pampanaganan da ka iti agda, tagdadawat ka nga main. May paritan ayat agdawat? May daruman ayat agdawat? May baludan ayan anang? Ha? Umapala ang dagita. Ulitak manan nga ibaga, may mayat agdawat ngam di agtakaw. Kandi kayo kay di agyaman ta makatipid tayo. Ada dagiti daw dawatak nga usaran tayo. Imbes nga gatangan tayo haanan, di isupay ti igatang tayo kuma. Wan ngam pilitem ti taong agpadawat. Nga uray di da kumakayat kat pilitem adawatan ti dawdawatem kadakwada. Ay na, adamat lang kadakwada data Apay mapilit ko nga rod isudan o talagang handa nga kayat. Wan ngam gumura ka kanumet no di dapat ganti kayat mo anak ko. Ay na maday ti kasta. Ni, anya dagitay mo, Ima? Dagitay man napidot ko di tabasuraan. Napipintas pa nga minabadpado dagitoy. Imbasura dagitay pimanaw a borders di tabangir a balay. Ni, asino nga dagijay? Jak am mo dagijay. Nabiit damat la anagabang di tabalay ti kaaruba tayo. Aya, uy, nagswerte ka matan. Ay, sang hambag matdatan. Wen, pasig abadbado dagitoy. Jakon kinalkal iti uneg. Basta binagkat kulatan, takas lamayat pa'y mat dagiti karga na abado. Ay, dawatak nga rodan Ha? Sige na, adamat kwarta yung nga igatang yu iti baduyo. Ngam siya katawan trabaho. Sige, bagyak datan niya. Sige, yagmon. Bagyakon niya. Thank you, Emma. Sige. Sige, kukuha mo. Wow! Nagpipintas nga talaga. Bagbagay ako, nanang. Nangalaam manen kadagita abadaw. Nang dawatam manen. Napidot ni Emma ije basoraan. Ngam dinawat kon. Manen? Kitaan nyo man no bagbagay ako. Nagmayatifit yung nadato badu. Kandato sandal. Husto-husto na kanya. Ay katlaba ampay mat Hanan. Lablaba ampay lang. Usarakit din. Ni, ala, ada pa gan duwa nga pante itoy. Wow! Nagmayat-mat dato yan. Korso na dakti kolor na. Kan ada pa'y, ni, ada pa'y bra. Apag iso narot-rotan dagi dya underwear ko. Ay na anak ko, ibulang mo dayta. Apa nga ibulang ko, sayang Ay sus, pati dagita pagtatak ko nam. Uray ko manubarbaraw. Kurso na dak nga rod. Madlaw to pa nga nangay na dagito Ay, Jack, makagatang iti kakastoy ka ngayon na. Asino dyan na ang light? Ay, nagbangsait. O nga rod. Uray siya katadamat mga angot ko. Na, si kansamot bilang. Si kansamat nanang. Angutom ka de, takilikilig. Angutan niyo matatakay-lakiliyo.
Siya nga tangag paiso aya. Ay ikatuman nga mintabadom. Talo aldawon adi mo sinuksukatan day ta dinawat mo abadaw. Ay, Kun, na, ina. kumanudkod ka. Agagatalak nga rodan. Naggatal ka na yung dato kilik-kilik. Kantentero nga bagik. Grabe ti gatal na. Oh, Ay sos, ingkagdigaws, agudgud kansan. Nanang, kitaan nyo man no bagbagay ako dito badok. Nay, nangalaam man hindi tabadom. Apay, di mo pa'y laimbulang dagijay, kat agagatil ka lang arudan. Sabali manan datoy. Ada na pidot ko nga hambag. Kat dato tili naon na. Ada te wallet. Ngam awan mat karga na. Ngam inalaklatan na dato wallet. Dato man kataan nyo ka di. Na, una yun ti panangigpil mo di tawalit. At dakarga na aya. Awan nga ron. Ngam inikak iti basit ha. Anyan, kas kalabak nang itikas tala nga manak ko. Maya tupay. Aguray ka. At dan sapay na iburda anagan di ta pantalon kun badom. Na, agpadamot anagan ti na iburda di ta. Wan, iso nga agpares na gito yung abado. Kanuray dato wallet, adamat lang na iburda nga nagan. Ngay, akin kukwa ngay kadagita. Adamot nagan na. Diyak amo Hindi daan pagan ano datoy. Taimbelang da nga rodan. Anya. Ay, inakman gumatang iti bawang kansimbuyas. Santo ag-awi dakton. Ay, nabanog ako nga agpagpag na. Mabiit man lang. Siyak ti kasasaom, nana. One. Oh my God! Ni, apay nga, ibatan da, apay nga Di ka pumanaw. Tamangayawak iti pulis. Si kagayam tinang takaw iti mapukpukaw abag ko. Anaglaon ka dagitin suot mo. Anya nga, tinakaw nga ibagbagayo. Ay sus, awan mata mo kay ta. Badok daytayin suot mo. Kanta igpilam awalet ko. Kukwak dayta. Dayta na iburda anagan ko dita bado nga suot mo ti ebidensya. Kan oray tawalet ko, impaburdak matlaang tinagan ko dita. Ay, awan na mo kita. Hanak maglagdata ka. Kunak no talaga maibalod akon. Ngam na imbaglakit din tanamati kanyak ti bakit nga kinkukwa kadagitin suot ko akagawaan na. Nadidigra kitikas dyan na pasama kanyak. Iso adya kun naaramid tinagdawat wano nagpidot iti kagawaan ti sabale. Tanagbuteng akon. Alakastaan to'y pagayam mo, pilang. Aniyan, makaisumak mo lang arod iti daytoy nga impadramam kabsat pilang. Nasaya at mat tayo ni Jamon tar aramidam. Agasam dayta, uray laggod-god kan, gapu iti kadadawat kan kapipidot mo. Libre nga agpaiso ng perwisyo mo, timpay na kan ka. Nala, pagyamanak, ting ka pa nang ibinglay, iti kapadasam. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam pilang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.